دما خوش ببینرین هجا جروناهیا کردستان جروجاوی کردستان ایرو 4 آذر 2026 ل پیشیا ونه امجوره بلتنا دانی ساعت 7 پیش کش بکین پشتی بنا بره ببینرین هجا امج جهانی ج روشلات کردستان ج ایران بگیره حتی لروجاوی کردستان حتی جهانی با اوای گشتی گشتن کو سرکین درکتن پیش امی با بینرین هجارا پار و بکن او وکم وان پنج روشین در باز بوی جاره کردن یک روشا هری سرکم شریکو هایی اوجیم شری امریکا اسرائیل او ایران ادی دروشا پنجان دیا ایرانی ولاتین روشلات ناوین هدف دگیره امریکا جی او اسرائیل به سرانسر ایرانی همادایا برخوام به تایبتی روژین داوی برای او جهن لشکری ایرانی کل باجارین روشلات کردستانی نه و جاربونه آرمانجا ایرشان لگور وزارت تندرستی یا ایرانی ده ایرش امریکا اسرائیل ده حتی نها لایرانی 1045 کس مرنه. ایرشین هفبشین اسرائیل و امریکا ین لدج رژیما ایرانی در روژا پنجان ده به دجواری دومن جی ساعتین سبه و گلک جاران لباجار کرمانشان و چند دورک دن یروشلات کردستان هاتن بومب باران کرن. لعالی دنجی سپای پاسداران به جل و برگن سیویل بلاو بونه گفان لولاتیان دخون. حادزانین کو ده ایریشن بریا بالافرین شر و موشکان ده آواهین رژیمین لتهرانه شیراز، اصفهان، کرمانشان، بانه، سردشت، ارمیه، قوم، زاهیدان، بندر عباس، بندر کنگل کرجه، جوان رو سقز و مشهده هاتنه بمب باران کرن. لعالی دن تیگوتن کو سپای پاسداران لباجاری مریوان هورامان روشلات هن بارگین خواه والا دکه. لباجار بوکان ی روشلات کردستان جی هزین سر به سپای پاسداران به جلو برگن سیویل لناوا باجیر بلاو بونه هول ددن ترسی دناوا خلکی ده چیکن. جبر بارگه و آواهین هزین رژیمی نیزی جه نشتجیه بونه نه خطریک مزن لسر ولاتیان چه دکه. لی حتی نها هجمارک زلال یا کشتی و بریندارن سیویل نهاتیه بلاو کرن. هر وها وزارت پاراسنیا ترکی راگهاند کو موشکک جه ایران هات آویتن پیشتی کو جه قاده هوایی عراق و سوریه در باس بو بری خدا بو ترکیه لروشلات دریا سپی جه آلی پاراسنا آسمانیا ناتوی و هات بی باندور کرن. وزارت پاراسن دیار کر کو پارچین موشکان کتن نافچه دورت یول آهاتایه. هات راگهاندن کو دو بویری ده تشتک بکسی نهاتیه. ناتو جی تیکلدار فوزین کو جهیلا ایرانی و هاتنه آویتن دا خویانیک دا آرمانجگرتنا ترکیه شرمزار کر. جبر ایریشن اسرائیل و امریکا لسرانسر ایران جی هجمارا مریان جی زیده دبن. وزارت تندرستی ایرانی راگهاند کو ده ایریشا اسرائیل امریکا ده حتی نها 1045 کس مرنه. بله بینرین هجا اف پنج روشن لروشلات ناوین روشه که بوی آوای حیا و د نوا بلتنامه د جباوی که گشتی روشه هی و آگهین که امی بوا بینرین هجا را پار بکن لینها دوان کلیان دجیم روشه هری زندی آنگام بجین دیمنین هری زندی وان کلیان جی هم لتل اویف پایتخت اسرائیل و هم جی لبیروت جبرکو لبنان جی بویا یک جم قادا انیا شر لهاتیه و د نوا وان کلیان دنها هر دو دیمنین که هند بینن هم جی پایتخت اسرائیل تل أبيب أو همجيم لبايتخت لبنان بيروتنا جبركو أف هردو بايتخت ببون نافندا إيرشين سركة همين إيراني أو همجي ين حزب الله ين لسر إسرائيل بيجدينن ده
هر کلیه که دا کتش تک آگاهی که نو بو امی حول بدن بو بینرین هجارا پار و بکن شخوا حوالی من لرژی جی راست لبروان دیبنان رادو استن راوستیانم کنگ تشتک چه بو کنگ کلیه که کو تکلداری پیک آنینا آگاهی که چه بوجیم و حول بدن جمره جی بجن او امی بو بینرین هجارا پار و بکن لما گوت گلک نوچین ما ین تکلداری روشه هنه کو یک جوان جیم ایدی انیان شر هر کو دچه برفره دبه یک جه انیان دنیان شر لی دجوار دبه او جه لبنانه حزب الله را گاند کو وان ایرش هک درونی لدجی کارگاه یا پاراستن یا اسرائیل پیکانیه ده داخلینیه ده حزب الله گوت وان به درونان ایرشی ناونده که شرکت پاراستن یا اسرائیلی کر را گاند کو او یک وکیت الهلدانا ایرشین لسر لبنان پیکانینه هورگلیین ایرشین هاتن پار وکرن او هنج جرایدارین اسرائیل داخلینیه که فرمین هاتیه داین دوی ناوبری داش ارتشا اسرائیلی راگاند کو اوی اپراسیونه که لشکریا نو لباشور لبنانی بدن دست بکرن اسرائیل جه سیویلین لباشور تمی لیتانی دیمینن خواست کو تاولی هرمی والا بکن او برب باکوری چن و بچن ارتشا اسرائیلی دیار کر کو آواهین کو هیمانن حزب الله تدنه دیوکی آرمانجن روا ورن حسباندن هر وها هشاری دا کو جبو اولکاریا هرمی والا بکن بلنتن اف هردو انین شرحنا لآلیه کدن بطایبتی بالک سرکه لسر روشتاتی کردستانی هم وقتی ویه که جی مترسیا ایریشین لسر باشوری کردستانی جی هر دوام دیکه بارگاه هیزین لشکری یا پاکی یا لسنوری دیگلا یا پاریزگاه حولی حتی بمباردمان کرن ری ببریم باشرو که دیگل راگهاند کو ده انجام ایریشه ده پشمریگه که جیانا خواهی دست دایا و سی جبریندار بونم جه شویدن و اف بو ایریشا دوامین یا لسر هرمی بیکتی. جارك دن ایریشی بارگاه پارتی آزادی کردستان یا لسینور باجاروک دیگله یا سر به پاریزگاه هولیری حتی کرن. ریوبر باجاروک دیگله سوران اکرم را گهاند کو به درونان ایریشی بارگاه پارتی آزادی کردستان حتی کرن. سوران اکرم دا زانین کو د انجام ایریشی دا پیشمرگه یک جیان خواج دست دا و سی کس جی بریندار بونه. حتی زانین کو پیشمرگه جیان خواج دست دای جلال رشیده و سی پیشمرگه اندن جی بریندار بونه. هرستا مقرركان سپای ملی کردستان کوتبر هێرشی درۆنی ڕژیمی تروریستی ایران شویدن جهیزین رژیم ایرانی به درون خواکوش ایریشی بارگاه پارتی آزادی کردستان آل هولیری کرن. حتی را گاندن که دما ایریش پیک هاتیه هیزین لشکریم پاکی لبارگاه خوابون. لی درباره زیانین ایریشی ده آگاهی نهاتن بلاف کرن. ده جی رژیم ایرانی بسی درونان ایریش قامپ آزادی یا حزب دموکرات کردستان یا ایرانی یا لکوی گربو. لگوری آگاهین هاتین به دست خستن ده ایریشی ده تن زیانین مادی پیک هاتنه. چند درون هریشی کمپا حزب کرن درون یکم کلیره نخوشخانه آزادی دبیجنه ده و هم کمپا مکو کمپا پنابره وایج ایدی رژیم لپروبالن قوید داوید بله هر لروجاوی کردستان جی هزین هپیمانیا ناف نتوی ایریشی به بالفریم بیمروب ایرانی یا لسر بارگاه وان آل باجاروک رمیلان تیج برن او هجمارک خستن خواریم هر وقت ایرو دانی صبحی دنگه که بلند اتقینه که لباجری قامش دو جهات بیستن بشتر اشکره بکو او جبر مشکه که بکو تی پیش بینی کرین یا ایرانیا او لسر زوین چاندنیه ین باشوری باجری قامش دو کتی عرده بیکو ضراره که مادی آنجانی بخوره بینه دو روژا سیشمی جی مشکه که تی ادعا کرین یا ایرانیه لباجری سیدانا یا گندوارین شامل دورا جایی یا در دورا با شرکت به کزارا که مروی آن مادی پیگ بیم.
Binerên hêja Wezîrê Şer û Fermandarê Amerîkayê diyarkirin ku no dest bi şer dikin û wê êrişên li dijî Îranê jî dijwartir bikin. Wezîrê Şeriyê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Pete Hegseth derbarê pêşketinên heyde daxuyaniyek de û têkildarê şer agahî dan. Hegseth got, operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê dê zêdetir bibin û hêzên Amerîka niyet dikin ku operasyonên xwe bilez bidomînin. Wezîrê Şer diyar kir ku Dirojên nêz de bombarduman û balefirên şeriyên din dê bişînin herêmê. Her wiha îddia kir ku hêzên Amerîka kontrola asmanî bi tevahî bi dest xistin dê balefirên wan bikarin bi awayekî berfireh bombên hesas bikarbînin. Wezîrê Amerîkanî ziman ku di envanterên wan de gelek bombeyên bi coreyên cuda hene û dikarin li dijî Îranê bên bikaranîn. Fermandarê hêzên hewayî Dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî daxuyaniyek weke Wezîrê Şeriyê Amerîkayê de o got em ê êrişên xwe zêde bikin, plana me ew e ku qonax bi qonax derbasî nava hundirê Îranê bibin. Belê her gefa Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump a qutkirina bazirganiyê bi Spanyayê re li Ewropayê krîzek derxistiye holê Yekîtiya Ewropayê bi eşkereyê piştgirî da rêveberiya Madridê hemwextê vê yekê Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sanchez jî di gotinên xwe yên dijî şer de israr dike. Trump Spanya ji ber ku piştgirî nedaye destwerdana leşkeriya li dijî Îranê rexne kir. Piştî Spanyayê distûr neda Amerîka baregehên wî bikarbîne, Trump gef li Madridê xwar. Wê Madrid bi hevalbendeke tirsanek tawanbar kir û gevxwar ku têkiliyên bazirganiyê biqedîne. Bersiveke bilez ji Brükselê hat. Berdevkê Komisyona Ewropayê diyar kirin ku eger pêwîst bike ew dikarin polîtikayeke bazirganiyê ya hevpar a berjewendiyên Yekîtiya Ewropayê biparêzin pêk bînin. Di vê navberê de Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sanchez peyama em ji şer re dibêjin naşand. Sanchez got bi milyonan jiyan di xeteriyê de ne. Di wextekê dexta di navbera Yekîtiya Ewropa û Dewletên Yekbûyên Amerîkayê de zêde bûye, çav vegeriyan e li ser hewildanên têkiliyên dîplomâtîkiyên di navbera Madrid û Washington DC de. Berêbînerên hêja hemabêje piştî şerê pênc rojan yê navbera Dewletên Yekbûyên Amerîka, İsraîl û êrişên wan yên li ser Îranê de cara yekemîn rast êdî hêzên Iraqê jî hatin armançkirin. Xalekê leşkerên Iraqê yên di navbera parêzgeha Kerbela û Necefê de bo armanca êrişan. Fermandariya operasyonên hevbeş ya Iraqê ragihand ku li snorê di navbera Kerbela û Necefê de êrişê hêzê wan hatiye kirin. Li gorî daxuyaniyê de encama êrişa hewayî de leşkerekî Iraqî miriye û du jê birîndar bûne. Heta niha nayîzanîn ji bo çi ev êriş pêk hatiye û ji aliyê kêve pêk hatiye. Wekî têzanîn ku ji 28 Sibatê ve balefirên İsraîl Dewletên Yekbûyên Amerîkayê gelek caran baregehên hejda şeibê bombarduman kirine. Lê ev cara yekeme ku leşkerên artêşa Iraqê dibin armanca êrişê. Hem wextê vê yekê rayadarên olî yê payebilind yê Şiîyan ê li Iraqê Ayatollah Elî Sistanî êrişên li ser Îranê şermezar kir. Li gorî daxuyaniya ji ofîsa wî El Sistanî bang li civata navnetwê û welatên İslamê kir ku şer rawastînin. Belêbînerên hêja beriya niha jî gelek caran rêber apo ji bo ku ev şerê li rojhilata navîn bisekine raweste pêwîstî guhertinên hêng jî rast bi daxuyaniyên xwe bi peyamên ku dişandin û her wiha bi rêya hevdîtinên ku bi şandê re dikir ev yek danî ziman herî dawiyê careke din hevdîtina malbatî ya li girava îmraliya li gel rêber apo pêk hatiye. Divê hevdîtinê de Ömer Öcalan dibêje derbarê hevdîtinê de agahî daye ku rêber apo agahî daye û diyar kiriye ku rêber apo gotiye erê pêvajo bi direngî li Bakurê Tirkiye li Bakurê Kurdistan û Tirkiye dimeşe lê zeminek hatiye ava kirin her wiha rêber apo dibêje statuya min di heman demê de statuya gelê Kurd e di nava peyamên ku hatî şandin de jê rêber apo ji bo Rojavayê Kurdistanê carekê din silavên xwe hebû. 26 Sibatê li girava Îmraliyê serdaneka malbatî pêk hat.
ev serdan bi qasî 2 saetan dewam kir. Omer Ocalan derbarê serdanê axivî û diyar kir ku tenduristî û moralê rêber Apo baş e. Omer Ocalan da zanîn ku rêber Apo balkişand ser pêşketinên herêmî û nirxandin li ser pêvajoyên li Iraq, Suriye û İranê kir. Geldi. Bir uzun görüşme gerçekleşti. Başkanın sağlık durumu iyi görünüyordu. Ha diyarkirin ku rêber Apo teqezî li ser pîwîstiya nirxandina têgehên ewlehî û azadiyê bi hev re kir, pirsa em ê çawa ewlehiya gelê xwe biparêzin û em ê çawa azadiya wan misoger bikin derxiste holê. Herûha hat ragandin ku di hevdîtinê de peyamên derbarê pêvajoya aştiyê hatine parvekirin. Hat ragandin ku rêber Apo diyar kiriye ku pêvajo hêdî pêş dikeve, lê bingehê siyaseta demokratîk tê danîn û teqezî li ser pîwîstiya avêtina gavên berbiçav û pratîkî kir. Mijara rêveberên herêmî jî hate nîqaşkirin. Bi taybetî, behsa şaredariya bajarê mezin a Mêrdînê hate kirin û hat gotin. Divê Ahmed Turkiyê li cihê wê qeyyûm hatibû tayin kirin vegere serkarê xwe. Pîwîst e pratîka tayinkirina qeyyûman bi dayî bibe. Herûha hat gotin Ocalan li ser mafê hêviyê û statoya xwe ya qanûnî axivî. Li gorî Omer Ocalan rêber Apo gotiye, statoya min girîng e, statoya min jî statoya Kurdan e. Di civînê de pêşketinên li Rojava helwesta Kurdên li Ewropayê û parastina zimanê Kurdî jî hatin nîqaşkirin. Hat gotin ku rêber Apo teqezî li ser siyaseta demokratîk û serweriya hiqûqê kiriye û balkişandiye sergirîngiya hêza rêxistinkerî û siyasî ji bo pêşxistina zimanê Kurdî. بله هر شاندیا امرالیه دم پارتیه ده چارچوبه پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک ده به وزیرین کارین هندرین او داده ی ترکیه ره هفدیتن پیک آنین اندامین شانده گوتن دبکو هما پشتی ججنی لکومیسیون عدالت هفدیتن لسر قانونی دست پی بکه. ediyoruz. Bir güven tazeleme olsun. Şandiya İmraliya Dem Partiye ku ji Pervin Buldan û Mithat Sancar pêk dihat, bi wezîrên Dewleta Tirkiye nû hatine tayinkirin Mustafa Çiftçi, Akın Gürlek re civiya. Piştî hevdîtinan Buldan balkişan ser mijara baweriya bi dadweriyê û diyar kir ku ji raya giştî hêviyên mezin di derbarê Wezareta Dadê de hene. Buldan her wiha diyar kir ku wan hêviyên di derbarê bicîhanîna biryarên dadgeha destûrî û dadgeha mafê mirovana Ewropayê de ji wezaretê re ragihandine. Wekî dibêje amadekarên yasayî devam dikin û got. Bi ihtimalekî mezin, piştî betlaneya cejnê wê nîqaşên yasayî di Komîteya Dadê de dest pê bikin. Hate diyarkirin ku piştî pêvajoya Komîteyê, yasa dê ji bo civata giştiya parlamentoyê wereşandin. Di hevdîtina bi Wezareta Karê Hundir re mijarên rêveberên tayinkirî, pirsgirêkên li girtîgehan û demokratîkbûnê hatin nîqaşkirin. Buldan diyar kir ku raya giştî di derbarê mijara rêveberên tayinkirî de hêviyên xurt hene civîn erenî û berhemdar bû. Acil ihtiyaçlar da içerdiğini kamuoyuna da söylüyoruz, bakanlara da ilettik. Yine İçişleri Bakanlığı Endamê şandeyê Mithat Sancar jî îşaret bi giringiya pêvajoya aştî kir. Sancar bi gotina edalet şertek ji bo aştiyê ye, ji bo aştiyek mayîn de hewcedariya pergalek hiqûqiya ku tevahiya civakê digre nav xwe anî ziman. Wî destnîşan kir ku Wezareta Dadê hem di qonaxa nivîsandina qanûnê de hem jî di pêvajoya bicîhanînê de berpirsyariye girîng girtiye ser xwe. Nêrînên şandiya İmralê di warê rêzîknameyên hiqûqî yên tê payîn ku derbasî rojeva parlamentoyê bêkirin wekî nîşana qonaxek nû tê nedîtin. Rayadarên Dem Partiyê girîngiya diyalog û siyaseta demokratîk ji bo pêşveçûna pêvajoyê weke xalekê bingehîn destnîşan kirin. Nîqaşên qanûnî yên ku tê payîn piştî betlaneyê li parlamentoyê dest pê bikin wê şeklê pêvajoyê diyar bikin. بله هر اندامی مجلسا گشتی یا پیاده طلات تونس جید درباره پیام او بانگا دیروکیا ریبر آپو دا خوی طلات تونس دیار کرکو پیاما ریبر عبدالله اوجلان آبیستو هفته سبات ده پیواجوه که ده دسپیکه که نویا هر وها یونس دازانین کو قناخا ارینی یا آواکرنی دوی به گوهرتنین ده دستوری ده دست بی و گوت گاونا آویتنا جالی دولتا ترکیه و دوی قناخه ده آستنگین حریم مزنه.
Piştî salek ji bangawiya destpêkiya 27 Şubat 2025 bi xwe re hem qonaqek nû merheleyek nû divê rewşa got niha herem tê de giştî derbas dibe. Di nava şer û pevçûnên guhey, sîraca guhey di heremê de, alozî kûrkirin di heremê de û şer û pevçûnên got çê dibin. Ev bangeha îdî tekîd û tekêzkirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya got rê li ber hemû jûreyên şer, hemû pirzgirîkên got hene. Gotê de îdî çareserkirina pirzgirêka Kurd û pirzgirêkên guhey biriya diyalogê û evana jî pirzgirêkên guhey di Tirkiyeyê û di tevahî rojhilatan evîn de îdî bi avakirina civakên demokratîk, bi avakirina komarên demokratîk got hemû her kes tê de azad be, gerek gavên got piştî komîteya a qanûnî a di perleman de derketî, îdî niha gav werin avêtin, gavên qanûnî, gavên destûrî, qanûnên got heta niha li ser gelê Kurd, li ser tevgerê got ew siyasetê qirkirinê ya got didan meşandin, siyaseta got hertim li ser gelê Kurd dayî meşandin bi qanûnan, bi zagonan got dewleta Türk dayî meşandin gerek evana rabin. Şerên got niha di herem giştî tê de nava şer û pevçûnekî nava agirêkî de ye. Serokatî di banga xwe ya aştî û civaka demokratîk de xwest got û banga got rê li ber vî şerî îdî ev şer bi dawî bibe. Heger hemû desthilatdarên got hey li gorî vê zihniyeta hin, li gorî guhertinekî di siyasetê xwe de bidin meşandin, li gorî vê bangê tev bigerin, esas ev bang rê li ber van şera dikirî. Bînerên hêja fermandariya giştî ya yekînêm parastina jin YPJ nasnameya fermandar şehîd Şîlan Kobanê bi raya giştî re parvekir. Di daxuyaniya li ser mijarê de îşaret bi têkoşîna şehîd Şîlan hate kirin û wiha hate gotin. Şîlan Kobanê 1990 li gundê Girkê Birmelê yê Kobanê ji dayî bûye. Ew di malbateke welatparêz de mezin bûye û ji temenê xwe yê ciwan de bi rihê berxwedanê hatiye perwerdekirin. 2013 Şîlan biryar da ku tevlî refên parastinê bibe. Di destpêkê de tevlî asayişê bû û piştre jî ciyê xwe di nava refên YPJ de digire. Di şerên li dijî Daişê de li herêmên Kobanê û Cizrê di eniyên pêş de ciyê xwe girt. YPJ da zanîn ku ew bi wêrekî û baweriyeke mezin bû nîşana hêviyê ji bû jinan. Li Efrînê jî di avakirina pergala parastinê de roleke girîng leyîst. Başê li Helebê di berxwedana Şex Mexsûdê de bejdar bi o weke fermandareke eniya berpirsyariya şer gir ser milê xwe. Di dîroka duyê adarê de dema ku li ser erka xwe bû di encama qezayekê de gihîşt asta şehadetê. Fermandariya YPJ di daxuyaniya xwe de got berxwedana Şîlan Kobanê wê ji bo şopdarên wê her tim bibe çavkaniya hêzê û israrê. YPJ ji malbata şehîd û tevahiya gelê Kurdiya azadî xwazire sersaxê xwest. Li gorî daxuyaniyê nasnameya şehîd jî wiha ye. Leyla Elî bi nasnav Şîlan Kobanê li Kobanê jî dayîk bûye duyê adara 2026 li Hesekê şehîd bû. Bînerên hêja îro li Parlamentoya Almanyayê hevseroka dayreya têkiliyên derve İlham Ehmed û endama fermandariya giştiya YPJ Rohlat Efrîn li gel jimareke parlamenterên Almanyên ji partiyên cuda civiya. Pêşketinên li Rojava Bakur û Rojlatê Sûriyeyê di qonaxa ve guhêz a dewam de hatin nîqaşkirin. Bejdaran pêkanînên peymana bistûnhê çile pirzgirêkên siyasî, ewlehî û mirovî jî gotûbêjkirin. Her wiha behsa girîngiya misogerkirina perwerdehiya bi zimanê dayîkê, parastina mafên çandî û siyasî yên gelê Kurd û civakên din jî hate kirin.
همان دمه زدکرنا نونرتیا جن او نتوین دن د سازین حکومت او ریوبریه ده چاره سرکرنا روشا گرتیان او وگرا کوجبرانجی جمجارین سرکبون لسر رولا یپجی د پیشخستنا آرامی او اولهیه ده فکرین تندرو او احتمالا وگرا داعش جی نقاشات مشاندن. ایرو د چارچوبیا پیک آنینا لحفکرنا 29 چلیه ده هنری هاتن وکرن جه صبح و هیزن اولکاریا هندرین آسایش او هیزن اولکاریا هندرین به سر حکومت دمکیا شامی و ریا ابیت او شداد وکرن پشتی و لریا ابیت او شداد بندین کنترول ین حفبش هاتن دانین همان دمی ریا تلبرک جهات وکرن لی بندین کنترول ین حفبش لورنه هاتن دانین تی تخمین کرن که سبجی ریا حولی او قامش دوجین ده همان چارچوبه ده بینه وکرن آگاهین هینا زدتر او برفرهتر ین تکلداری وان رین که هاتنه وکرن جینو چگانی محمد بادلی پارودی که بینارن هجا اف ریا تلبراکیه نها لگوری پیمانا 29 چله گوته ده و همورین باجارن حسکین سرکه و بین ذکرین جسبها ده ام دنوا تفجر دنا بهزن اولکاریا هندرین هروها هزن حکومتا دمکی کو اوجی هزن اولکاریا هندرین بوارنا آسایجی لکلکاوان نهاد نوا تفجر دنا گلک ری هاتن فکرین میناریا ابيض هاتیا فکرین لپیشا چونو هاتنه بند کنترل جهاتیا داین هروها ریا شداد جینها امریا تل براکینه ده لور چدبه اگر تجمره بجا أنا واكم زانين بيفاجويا انتغراسيوني ديمقراطيك أقدنا قبا حكومتها دمكي وقصادة تشيبوية خالك جي أم حمورين جهن هاتن قرتن فاتكن يعني دبراجار دي تشوندن هاتن ويسربس ببه وهم ربندن كنترولين هفبش وبين شكرن نها مديت ريا أبيض هروها ريا شدادي مدي بندي كنترولي هات داين اف چاوا تشيبو اگر تنكي جمره بجوي چند رين بي فكرن چند هاتن فكرن براستي همور بين فكرن ترى نامينو قرتي بقشتي وبين فكرن وك انا وندبين شخاريات البركه امير بندن كنترول كي هبش شكن اما حكومتها دمكي لسر دهندري باجار نزي باجار البركه ده وكي انا وشخو وديت لملين ريا ديري وهم ابيض يجي نها بحثا ريا هولي او چاوبه هروها ريا سريكانيه ام تفان ريانا جزانه براستي تشتي ايرو افي دنجي هم د بيواجويه دانه يعني سبي هم ريا هوليجي هم ريا البركي كمجي هم سريكانيه جي تخوجي يكي خالكي هاري سركي ام بهافر دروجي بند فاكن يعني ام حكومه دمكي جالكس باس سر تشافا سباس بله اف ریوبریا باجار حسکی شخو دازانین کو براسی یعنی لگوری پیمانا 29 چله وان گله گاو آویتنه هر وها گاوا کو ایرو جیتی آویتن او جیج بو ذکرنا رین باجار حسکی من میناریا ابيض سر ابيض هر وها ریا شداد حسکی ریا تلبراک حسکی کودناف ده ریا هوله لگوری کوی جمره داد دیار کردن دبکو سبی و دست بجی ایجا پلان آوان او ریا سرکانیه حسکی با و ریا هوله و حسکی با اشخوا افجی همی دی چارچوبه پیک آنینا پیمانا 29 چلیه بله بینرین هجام و پشتی وی نچگانی خواه محمد بادر امی یکسر برای خواب دن حس کش برکو هنک آگاهین کو دن تکیلداری وی یکم تخوازن جه محمد ور بگیرن هیا محمد شفاتا خوش با؟ بله شفاوجی خوش به بله محمد منها اف راپورا کو تجربه شاندی مجب بینرین خواه پار و کریم گهدار کر و دیاره کن وکرنا ریان دست پیکریه نها چه قصر رین گرتی مال اس دست پیکریه که جت پرز بگیم او یا دوامین جی به تایبت گرینگیا اف ریا ابیت یا کو هاتیه وکرن چیه یعنی دما کو افرین نه هاتبو وکرن خلک کو دچونو دهاتن چه قصر زحمت دیتن
سردار يعني جخاد السريدة بريكو اف ريبي جرتن سدام اوانجي او اريشينكو لسر هرمي بون اريشين قركرني بون كود انجام ده او اريش غاشتن هما جالي باشور حسكي هر وهارو جلاتي حسكي كو غاشتي نيزي باجار حسكي بون جلاو راجيكو افرين ام بحثا وان دكن چارین سرکنه کو به تمامی جشن و هاتن برین چنگی کو براسی ایریش دجوار بون هر وها ده انجام ده کو به تایبت ریا کو باندور لسر هرم کر او ریا ابيض بو ریا شداده بو کو چون هاتن له هات بو قد کرن جخه تفده دزانن کو او ریا که سرکه دناورا رقا هر وها حتی تبیجه شامه ریاکه کو هر کس تیره دشو دهات هم دالیه آبوری ده هم دالیه چونو هاتنه ده هم جیکو چونو هاتنا خلکه دوان ریاناند بتایبت یعنی دوی دور یا ابيض یا شداد ایره بچن شامش برویجی افره گرتی بون یعنی ریان کو هاتنه وکرن حتی وکیلی او ریا ابيض شداده يعني ريا ابيض ياكو جحسك مروج چارخريا بانوراما در دكبه حتى در رقاي هروا ج چارخريا بانوراما مرو در شداده جي اف هر دوره بتمامي لچو لپيشيا چونو هاتن فكرن او اخاكو لسر بوج عليه هزن او لكاريا هندرين و هاتن راكرن لي كلك اوجي تزاني كل غوري پیمانا 29 چله اف گاف تینا آویتن ده انجامه ده کو هر دوریه که ما بحثا وان کرن دو بندن کنترول سرهاتن دانین او جی جعالیه هزن اولکاریا هندورین و هر واه هزن اولکاریان هندورین ین بسر حکومتا دمکی وکو مرو بیجه بندن کنترول هفبش لسروان هر دوریان هاتن داین بتایبت ریا شداده هر واه ریا الابيض شخوا افغاف دوام دکر حتی بر ایواری سردار بله جمله تلبراکه کو راپورات داویا کو مجدا او ریا کو صفیا بر خوددا تلبراکه او اخا کو لسروری تواهی جالیه هزن او لکاریا هندرین تفده هات راکرن جخه دهات تخمین کرن کو او جی بنده کنترل بداین لیش بر کو گهاش کدما ایواری سردار یعنی ریه کو مانه مرود کار بیجا ریا تل براکه کو هین با اوای کی فرمی یعنی و نبویا هاتیه فکرن او اخا گل سر هاتیه راکرن لهین بنده کنترل نه هاتیه داین هر وها ریا هولیه جی افجریه کسرکه کو اف چار رو رین کو ما بحثا وان کرن ین کو د پلانا ایرو د بون جوان د دو هاتن فکرن و بندن کنترول هاتن داین جوان جی د دو هین نه هاتن فکرن استخمین دکم سبه د بردوام باش خو نتنه افرینا رين قامشلو او جيريا كوي هيا جاليه ملي تلبرا كيفاكو او ريجي هينغرتيا البيشا شنو هاتني او جي دي بند كنترول بداين هروها ملي ريا تلتمر سريكانيه يعني اف بلانك د چارچوفيا بيك انينا پیمانا 29 چله ده کو گل گاف دندری و پیمانه ده هاتنا آویتن حتی وکیل یجی کو دوام دکه شانده د چونتن ده انجام ده جی اف گاوین کو ایرو لباجار حسکی هاتنا آویتن بویرنگی بو بله محمد بحثیا سرکانیه بطیبتی عالیه باکوری حسکی یعنی عالیه سرکانیه کرجبو فکرنا وان ریان جی دمک دیار ہے یا نه نها يعني هركز دزانه جالك خالن في بيمانه جيمانه هلبت او خالن كو ام بحث كنيكو بيكتين نها كو دوان كيليان ده ين مانجي او جي مساله كوشبرانه هركز دزانه كو خلكن سريكانيه كوشبرن سريكانيه تشافيوان لفجريه هلبت افجي جريدايا بفجرا کوشبرن سرکانیه و یا شخوا تدسپیک تتگو گرینگیا وان ریان چیه بتایبت یعنی گرینگیا وان بتایبت لملی حسکی ریا شداده و ابيض ما جوره دا دیار کرن کو وکرنا وی بارکی لسر ملی چونو هاتنه کسین کو دخوازن شخوا ام دزانن کو خلکن ما نخواش هن خوندکار جی هن هن کسین کو دخوازن بچن یعنی جدروای پارزگاه حسکی بتایبت بری خوابدن شامه دوان هر دوریانان درن جملی عالیه بازرگانیه یعنی تزانین
او کلوپلا درباز بو سردار جبر کو ری قاچاقچی به دست دکتن یان جدوان ریار دهاتن جبر ویجی گلک ام بیژن پرد هات سر و کلوپلان جبر ویجی بهابون چید بو یعنی افرین کو هاتن فکرن به تایبت و باندور یکسر لسر چونو هاتن و کلوپلان بکوی بهتر ام بیژن بوهای اوی دا که هروها ریا تبحث کر ریا تلتمر ریا کسرکه یاکو دچ سرکانیه افجی دناوا پلان ده یعنی دمک نهاتیه دیار کرن جیره بیجا کی جان روجلی تی تخمین کرن کو اویج دوی هفته ده اوجی لگوری پلانا کو هاتیه داین یعنی چاوین خلکیجی لوگریا او قومیتیا وگریا کوشبرین سرکانیه جی هاتیه آوا کرن دهندري واندا يعني هفدو بهفرا جريداين استخمين كن دوي حفتي بيدجي او ريا سريكانيه تلتمر بفكرن بله نوچگانی محمد بادلی ج نوا حسکی تکلدار رین کوتی فکر او بین فکر ناگهی بما او ببینرین هجار پار فکر محمد جووی کم گله گله سپاسیات دکین هر هبی بله بینرین هجا ام دهمان چارچوبه دوام بکن جبر کو یک ج قادادن قادا کوبانی کو بریا چند روزان لخطة تلبية باشر كوباني جي خالين هفبش ينهيزن آسيش او أولكاريا هندرونيا حكمتا دمكيا شامي هاتبون دانين إيرو شانديكا ريبريا خواسريا باشر كوباني في جاري سردانا وان خالين هفبش ين لنافچا تلبية او گندي خراب إشكي كرن لور هاتا گوتن ايدي خلق نافچا تلبية او گندوارين وي دكارن وگرن سر جه اواري خو هر وهم همان دمي در ريبريا تقاس كركو اوی وکر رهبریا کوبانه به کسی که مال و ملک وان طالان بوین رژه حتی کج دستی وانته به بناری کار. ولی بینارن هجا پشتی کو اف خالین هفش ل نافچه چلبی هات چکرن ایرو ریبریا خسر یا بازار کوبانه سرلیدانا نافچه چلبی کر هر حال وی داره وکو کوندی بینن هزن اولکاریا هندرین آسایش هر وها هزن اولهیا گشتی آنگو امن العام یک گریدای حکومت سوریه وی داره یک ج نقطه هفبشن كل في داري بجهد بنش خوان نفتشيا چلبيه اف هوا سرليدان في داري هاتا كرنو افاني زي مجي كارجها هندي خربعش كتير ناس كرن نها باوايكي جشتي اراميك واولهيك لفي هرمي هاتي تشكرن وكو كوندي بينن انضامن هم ايه هيزا اولكاريا هندرين هم جي امن العام لفي داري بجهد بن خلكن كو كوشبر بونه ج گوندوار نفتشيا چلبيه ريبريا خسر اف يكا ديار كر ايدي هر کس دکاره درباسي گوند خببه ایدی هر کس دکاره با آرامی و اولهی در باسی گندوار نافچه چلبیه ببه اف یکاجی تقص کر کو کسی کو زرار دیتنه کسی کو مال وان طالان بونه ریفا بریا خسر و دمکی نیز دب وان را ببه آلی کار د چارچوبه لهفکرنا 29 چله ده چتین گریدای حکمت دمکیا شامیم خو جهنه گوندین گریدای کوبانه وکشاندن خو وکشاندن ده لی پشتی کو گوندی وگریان مالیان خو دیتون کو چتیان هر تش تالان ویران کرن او دزینه ناوندا بلگه کرنا سوجان جی هند دیمنین بلاف کرن کو وان کریارن چتیان با آوه که زلال راد خبر چابان
بلی بینرین هجای دی هشتی آدرژی نزدیک دبه انداما کنسیار ببر آ کجکی چیدم دو بحثا پینگاوا نها دما جنیا کرو گوت به وی پینگاوی آ کجکی را جبو پیواجوم ج قناخا نگاتیو در بازی قناخا پوزیتیو ببه و تگهشتنا جنی جخوره بکن اساس هر واچی دم دو دبجم امی ج هشت آدر حتی روزا نوروزی امی خواه و گوهرینن پرکی. انداما کنسیا ریوبریا کجاکی شیگدم دوگو دی برنامه که مدیا خبر ده لسر حشتیاداری نرخاندن کرن. شیگدم دوگو دی دسپیکی ده بحثا در باسمونا سالکی دی سر پیواجوی آشیتی و جواکا دموکراتیک ده کرد او گوت در باسمونا جو قوناغا نیگتیف بر بقوناغا شورشا پوزیتیف بیگومان دواری تکوشینا جنی ده نیقاشی وی حریکور هنه. لینها ریبر اپو به پیشکت ناوی پیواجویی دخوازه پیشیا تندیه بگره و بالامه بکشی نسر آواکرنی. پینگا و کجاکی آرماجکه کوف پیواجوی آواکرنا پوزیتیف سرکفتی ببه. پینگا و کجاکی بناوی نها دماجینیه هاتیه دیار کرد و مویرنگی استارتاوی داود دبیجه evne tenêjî bo pêvajoya heştê adarê ye. Dê bibe serdemeke ku mîna kampanyayekê û pêngavekê salekê bigire dest. Ji bo misûgirkirina yekîtiya ya jinan, niha dema pêşingtiya jinan e. Li her çar aliyê Kurdistanê jin prizgirêka tundiyê dijîn. Ji prizgirêkên pergalê bigirin, heta prizgirêkên ku kapîtalîzmê anîne. Li dijî van prizgirêkan niha dema jinê ye. Yani em li dijî vê têkoşînê bikin. Çîkdem dogo herwiha anî ziman ku bi pêngava kejakê wê pêvajoya avakirinê ya pozîtîv bê mezikkirin. Bi vê pêngava kejakê em pêngava polîtîk bûn, îdeolojî bûn û avakirina pêngava pozîtîv bektînin. Ji ber ku avakirina jinê di heman demê de hûnandina civaka demokratîk e. Armanca me bi pêngava avakirinê çalakî û hişmendiyê bi serketin û azadiya rêbertiye. Di dawiyê de çêkdem dogo banga xurtkirina çalakiya kir û wiha anî ziman. Weke jinên Kurd divê em têkoşîna xwe ji heştê adarê heta bi Newroz bikin weke perek çalakiyên xwe hîn xurtir bikin. Em têkoşîna jinê bigihînin têkoşîna yekîtiya neteweyî ya jinê em dibêjin ji heştê adarê heta Newrozê em ê xwe bigerînin pirekê. بله هر کنگراساریا باشری قامش توجی به بونیا هشت آدار روزا جنانیا جهانی تبلیبونا خویا سفربریا گشتی نوگر و دیار کرکو حتی آزادیا جن مسوگر نبه و تکوشین و سفربری بدومینن. کنگراسار ده چارچوبه چارکین هشت آداری ده داخونه دو گوت روزا هشت آداری جبو آزادی و تکوشینه یم. حیا آزادیا جنان مسوگر ببه ام دفج تکوشینا خوا برنادن. امی برحی جنا آزاد خوا بگینن تواهی جنان. هر وکیل باشاری کوبانشی سمینرک بریوه چوم. جنی بهتره خوازه هنجی خوبلن بکه و ام سرکفتنش همه جنار خوازن و ام بهویت کن همه جنی ما طموحات وان يعني إرادة وان خصنا وان دبيت شتي هين بلنتر به نام مدقو إيرو شهيد دكافي لأم بيتري ولو أم بيتر هين خورتر دبن هجر إيرو هفالك هفالا دنيز إيرو شهيد كات لبحزاري هفالش دنيز الشوناوي جي دكره بولم وكي بوش ماركسيزم جي هذا إثبات كرن حيا بوشاندا سردست آمر بكراهي جواكا سردستا آنودا نايف فتساندن سركفتن أصلا معماري که حتی جیان کرد نجریزه بود و پیوسته که هم جریزه نبود. ایشی که حتی نکرد ریبر آبو قمپلو بیامی یا بانزده شباط مقارنت که قمپلو چنه؟ قمپلو لسر هبونا بله نوچومه دریزه دجی به طایبت ین کمیته چاندنی کو تکلداری روشا چاندنی یا لحرم یا حریم جزیره ده علاقه در کرن کمیته چاندنی او سوالکاری یا جزیره راگاند کو اوی دست به بلافکرنا بشا دومین آمازوتا چاندنی لجود کاران بکن نویزگار راگاندنی یا مجلس آبوری او چاندنی اف یک به داخلی که نویزکی راگاند اف گاف ده چارچوبیا هولدانن جبو
پشتگیریا دمسرا چاندنی او پیدا کرنا پیدوین جودکاران پیکتی. کمیته دیارکر کو بلافکرنا مازوتی و لگوری لیستین دیارکری پیک به داکو همو جودکار پارا خواج و مازوتی ور بگیرن. پارێزگاری حەسەکی ئەندەزیار نورەدین ئەحمەد ji bo nirxandina pêşketina radestkirina mûçeyên karmendên teqawît serdana şaxê posteya berît a li bajarê Hesekê kir. Yekşema borî parêzgarê Hesekê ferman da ku mekanîzmaya dayîna mûçeyên kesên teqawît li parêzgehê bi les were aktivkirin. Tê zanîn ku mûçeyên karmendên teqawît yên li parêzgehê biriya du şaxên posteyên berît ê li Hesekê û Qamişlo têne radestkirin. بله بینرین هجام لبر دیگهشین داویا بولتن آخوی ساعت 7 و دبیشین حتی جاره که دمین پیشیا و ببینند نواخیر و خوشیه ده هر شاد و بختار